niko ndumirwo tunyamu tu twingi muno na producer wakwa ni akunjirite ndeto icio na ni ngwigwite gatonye ona kiacigweta agents kana ni meta agent yara matwaraga andu ando matwaraga andu nja wa bururi na ni aingita Wanjiko wa Mang'araci ni atwaranaga na angi aingi no riu kuri na agent uriritie ciana citu agaciriria agethwo ni Mukenya wa Kirima someone minor someone Masi minor or something ni ngurora haha kuringana na uria producer anjikirire na akaga gutithia ciana citu akamaruta guku magathi gutuika stranded nja ya bururi makanyamarika kuu ndacoka ndaingira page ni ya Ndung'u Nyoro ndona mutumia uraikara kanyumba-ini ka ngui ati kundu guku kuretwo atia araikara nyumba-ini ya ngui nja ya bururi wao na ndahurira Ng'asha koragwo kuria Ruraya na naranjira wewe ujue tunataka ukuje Portland, Oregon second week of September chukue leave inaitwa Mwago Festival. Sasa before hata nikuja hiyo Portland hena muiretu 2 years akomaga street ni kou Oregon na ni Mukenya. Kwa uo Ng'ash ugifangaga Mwago Festival ya September the second week of September Portland, Oregon mwambe mutwethere Mukenya ucio macuari ona tutigo icamba muno ati njoete ndege ngoka Mwago Festival na andu itu matire Mwago makomete kanyumba-ini ka ngui uingire hau ha mundu gwitwo Ndung'u Nyoro you're gonna see that video. It's so unfortunate. Riu tatiga wigue anakitu ria mariritio ngangambute na mutumia uyo arakoma akona toro uyu mekithitie andu aitu uguo riu akamaruta guku akamatwara riu akaingira ng'enda-ini agetha bloga ta athuri aria marihaga bloga cigike uguo kirumane. Mama yangu kwa 63 madugu wangu wako na familia zao. Sasa mimi najiuliza hiyo pesa mzazi alikuwa amenitafutia, in fact alikuwa ameuza shamba akaniambia juu nataka usaidike wewe na utafute Mungu akusaidie utanirejesha pesa ukishapata. Sasa kufika hapa ndani na mashida inanipata tena. Jesus Christ. Mwenye unafikiria anaweza kusaidia, hawezi kusaidia huyo Masi. Anakuongelesha venye anataka. Anaongea venye anataka tu. Anasema hakuna mahali unaweza mpeleka. Ukimfuata anatafuta watu wenye wanambradia kampuni, wanaanza kusema sijui ati wamepeleka watu 1,000, ati watu wawili hawezi sababisha ati kazi isiendelee. Huyo mtu anasema aje? Pole. Naumia kabisa, niko depression, niko karibu kushika kabisa na sikujifanya kabisa. Ngaria, unginya accent ni ando itu. Sokera tulegema. No regulator agencies. Who is the CS? PS shatu alizima. Yako confirm ile. Ni thariri. Akega kugumateithia minister magitugibange uria tungikihota magicoke muci. Who regulates? Who regulates? We don't want to know who took them now. We want them here. Tigienda makuire ku. Na Ng'ash mutwethere ucio wa kuura njira urenda njuke rwimbo September. No mabe mujikirire beca nuthu twitiaya. Atukombe cucu wagikombe be na beca njega. Who regulates these people? Totanahura miario yo. Kwina National Employment Authority. Kenya under which ministry? Ministry of Labour and Social Protection. Na uliwe yo. The Tourism Regulatory Authority also licenses travel agents, while the State Department of Diaspora Affairs oversees migrant worker safety. Tourism. Yes. Kogo no to the Rebecca Miano. Choke tuhure miario ya. Toigue. Kai. Hai, waziri. Ndirenda nigwikirite riera-ini ria Kameme. Okay. How are you? Very well, thank you. Kaida gukiria kana ndakuruta mucemanio-ini pole sana. Tukagira tene. Tukebara varia mundu akirute kawira karia heirwo. How are you this morning?
I'm very well, thank you. Na nwamenya we bebe yako uria gwito Nyandarua? Nie de wa Nyandarua. Na kaundu kangi andu matoi ri. Ona godi areirwo Ndaragwa ri. Before that, my father was a chief in Olkalau. Oh, nice. He was a chief there. Neo aria atongoria mari kou na andu metagwo Kangethe, angi mari na bathi cietagwo Quick Bus. Kogo my father ari Karau original. Oh, nice. Ndaragwa. Na ithuĩ tũrĩ hau Kĩbĩbĩri. Kogo rĩu Karau ri. Yes. Ni uria mundu aiguaga ena connection yege deeper. Well done. Na no murage dena issues igere imwe ni ya Karau briefly na dena issue ege ndiwe kana department ni yaku nikyo ndakuhurira. Gwanjĩrĩria na yakwa ĩyo ndakuhũra tondu ndiwe kana ministry ya tourism tondu we CS witũ wa tourism ni mũregulataga agency citwaraga andu nja wa bũrũri. Icio ni labor. Icio ni Ministry of Labor. Okay. Squarely. Labor na diaspora and foreign affairs. Okay, fantastic. Ni gwethana na kina Alfred Mutua, very good. Hatikiri na thina. No riu no ukinjire Karau na kuo mutukinyitie ku? Karau ni kwega. Wa mbere ni ati, like you have seen, Olkalau people have really put up a very honorable and respectful show in terms of a by-election. Nyonete andu menogima, andu mena gitio na andu mendete constituency yao. Na riu nyonete fio ati campaign ino ri ni tuonetie kiria andu a Olkalau marenda gutia. Na ni andu manyoteire maendeleo, progress, na andu kwiyaka. Koguo so far I've been very satisfied. Na kwina thayo na gutire na bara na andu aitu niega. Andu aitu matioekaine kugia na haro. Ni turaigua a few things here and there. Yes. No tukahoya andu aitu matigetikire. Yes. Tondu muturire na unduire wa andu ndungicenjio ni kaundu ta by election. Yes. Maregane na kindu giothe kingirehe rumena na haro. Muico-ini gugatuikaga Olkalau set the model of how by-elections should be done. Well done. Na nĩ njũĩ mwena wa tourism nĩ ndĩrakũhutĩire ndagũtũmĩire ka message kegiĩ Oroborosati nguo kumĩra igathiĩ demu fulani na nĩ njũĩ nĩ mũkũmĩbanga. Demu ĩyo ĩtagwo Mukindu Dam. Yes. Na nĩ he wĩra tũraruta hau nĩguo tũhote gũsolve issue ĩyo. Na niĩ mwenyewe nĩ ngũka twaranirie na andũ acio nĩguo hote kũmenya ũrĩa gũikaire. Ona ngorwo andũ akwa rĩu me on the ground makĩresolve issue ĩyo rĩ. Nĩguo tũhote cikare harĩa All Bolsat. Yes. Tũgie na Hippo Sanctuary. Yes. Tũgakĩmĩtua tourism area citegũthumbũra andũ na agriculture yao. Wow, thank you. Wiki ĩno gwathie wega itanathira kana very early next week ri ni nguka twaranirie na andu a hau Mukindu Dam tutwarane thabari iyo. Fantastic. Ni tugukorwo tukirumirira na ni thengio muno ni kunjoera thimo Waziri. Asante, have a good day. Thank you mama. My best wishes. Thank you, bless you darling. Thank you. Asante. We waduma kwa tourism na no kwega ni wa gwitũ. Rebecca Miano ni wa gwitũ Ndaragwa. At least ntwaria nake Rosi. Ntwaria na Waziri. Ntwaria na Waziri. Good morning. Ucio ũngĩ waiga Alfred Mutua. Twĩrwo atĩrĩrĩ. What are they gonna do? Yes. Mama yangu kwa 63. Madugu wangu wako na familia zao. Sasa mimi najiuliza hiyo pesa mzazi alikuwa amenitafutia. In fact alikuwa ameuza shamba. Akaniambia juu nataka usaidike, wewe na utafute Mungu akusaidie, utanirejesha pesa ukishapata. Sasa kufika hapa ndani na mashida nini nalipata. Waziri? Nilikwambia Monday next week. Niko out of the country. Oh, I have something very burning urgently. Nikutumia kwenye WhatsApp? Nitumie. Okay, asante Waziri. Okay, tabe tuthikiririe.
ningirire ona interior kirete ugu atia Andu aitu magithi guthira andu aitu magithijwo kwina gunzi ciroya ciana guku ikaria mbia ciacio igacoka igatuika ati irororo guku tauni magututeithia atia interior labor and the labor. Yes. Alfred Mutua no arauga out of the country tukumutumira issue ino turumirirwo tuigue. It's very unfortunate ati ni ukuoya andu maguku medie tucau medie ng'ombe makuhe mbia ciao matwara wira na ti agency ciothe ni kuri andu maturaga guku ona kuri aingi muno matwaranite World Cup. Yes. Magatwara na Canada magatwara na Australia. Na ni guthiaga gukaga guthi uri ogubangite. So what have you done about it? Ni kumonia middle finger. What have you done about it? Listen to this man. One mwanage witu atikaba agicoke guku agetherwo haria wira quick matu ukihata ona kana agature thimu kwa ndama. Oh my god, kana agagiture thimu kwa ndama kana agakiendie migunda kwa Finsco. Na ti umwe na ti eri na ti atatu na ti 10 na ti 20. Just because you think you're connected to who is who, we do not care. You make arrangements yoria tugukorwo tukiona ciana ici. Mama yangu kwa 63, madugu wangu wako na familia zao. Sasa mimi najiuliza, hiyo pesa mzazi alikuwa amenitafutia, in fact alikuwa ameuza shamba, akaniambia juu nataka usaidike, wewe na utafute Mungu akusaidie, utanirejesha pesa ukishapata. Sasa kufika hapa ndani ya mashida nini nilipata tena. Sikia